Halo sahabat petani Jernang Indonesia, selamat datang di channel YouTube Faisal Jernang Aceh. Yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like dan share agar Jernang Aceh dikenal seluruh Indonesia. Yeay, baju. Bukan baju nah, bibit ini. Yeay, kami. Apa saya pakai? Bibit. Ada berapa ini? 25. Sebutin.